hejuru. Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Nimunyikirize. Twongere tuzamure Imana icubahiro. Muzamubona nkunda kuza hano gutanga haleluya, ariko uyu munsi birakwiye. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Mbere na mbere turashima Imana ko yabanye natwe. Imana ishimwe. Ikindi turashima Imana ko Imana yabaye mu ruhande rwacu iraturinda, jewe n'umuryango wanje. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko twateguye umukutano ukaba waragenze neza. Imana ishimwe. Twatekereje terme tuyita kuramya no guhimbaza Imana, kandi murabizi ko ntazi kuririmba. Ndatekereza ndavuga ati se tuyite gushima Imana, nsanga Imana yangiriye neza, nashatswe nkiri mutoya. Ikindi cya kabiri, maze gushaka nkiri mutoya, Imana impa urubyaro vuba. Bwana sifiwe. Amashimwe abakubiyemo ibintu byinshi. Abantu bashima bararwaye, sinigeze ndwara, sinza narwara. Bwana sifiwe. Ibyo byose mbirebye nsanga Imana yangiriye neza nkiri mutoya. Bwana sifiwe. Ikindi nshima Imana, ndashima Imana kubw'iki giterane. Mu by'ukuri ndashimira abantu babanye nanjye mu gutegura kino giterane. Ndashimira umunanda wanje. Bwana sifiwe. Aza nshigikira birenze. Ndamushimiye Imana imuha umugisha. Twaricaye nukuri kino giterane nta yindi nyito, nta yindi ntego, nukuramya Imana, tugatambira Imana, tukanezerwa, tukumva ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero, ndashimira Revera. Imana iguha umugisha. Ni na sokuru wanje, arankunda cyane. Nza nja kubona mu gitondo yongeye kuri WhatsApp akambwira ngo soko mwaramutse. Imana imuha umugisha. Yarakoze kutwemerera akadutiza ikanisa. Murabizi muri ibi bihe umuntu asigaye asaba ikanisa bakamwaka ifaranga, ariko nta faranga yatwatse. Ndashimira pasiteri, Imana imuha umugisha. Mwarakoze kutwemerera kudutiza iyi nyubako. Imana ibaha umugisha. Ndashimira bishopu, Imana imugirire neza. Ntago twari tuziranye kandi ntabwo yangoye, twakomeje kuganira. Imana iguha umugisha. Ndashimira Pastor Noah, ni inshuti yanje kuva mu Rwanda. Imana iguha umugisha. Nawe mu by'ukuri ntabwo yangoye. Imana ikugirire neza. Ndashimira Reverend Ngenganyi, uyu twabanye muri Kesha kubera ko yari yabuze ise wabo, ntago twakomezanyije, ariko ndamushimira nawe ko yanyitabye. Imana imuha umugisha ahari. Ndashimira abantu bose bakomeje kumbaza uko ibintu bimeze. Imana ibaha umugisha. Ndashimira komite twateguranye igiterane. Imana ibaha umugisha. Mukiza, Imana iguha umugisha. Kira, Imana iguha umugisha. N'abame mwese n'abandi benshi bagiye baboneka ejo hashize no muri overnight. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndashimira abanyamasengesho, mwarakoze namwe, mwagendaga mumbaza ko twahuraga bimeze bite agenda mbaha gahunda ukimeze. Imana ibaha umugisha. Ikindi ntabwo nzi kuririmba mu by'ukuri, ariko turatambira Imana. Bwana sifiwe. Turatambira Imana kuko ganje nico nshoboye. Sinshoboye kubwiriza, sinshoboye kuririmba, ariko Imana yampaye amaguru yo gutambira Imana. Bwana sifiwe. Haleluya. Kandi muze mureka tuza dukoresha, nimba dufite amaboko tuza tuyakoresha, tuyarambure. Nimba dufite amaguru tukiri bazima tuyakoreshe. Bwana sifiwe. Nukuri ntavuze menshi, ndabashimiye mwese. Imana ibaha umugisha. Abatwitabye nababonye ndishima, umutima wanje wishimye. Imana ibagire neza. Ndashimira umucuranzi konseye, Imana iguha umugisha, n'inshuti yanjye. Mwese mwarakoze, sinagenda bavuga mu mazina. Imana ibaha umugisha mwinshi. Sawa. Mukubitira amashe.
Bwana asifiwe. Naje ndavuga bukeya. Sarire ni nkaho nduba ari no kanisa ariko ndumva mfite kakoba. Hemba ari gute zagenze. Bwana asifiwe. Tuwe nkabazamura Imana icubahiro kubera yuko Bwana Yesu asifiwe. Kundabaraho mpera kubera ko nanezerewe cyane kubw'uyu munsi ndetse n'indi minsi itambutse. Imana yabanye natwe mu bihe byose twagiye dutegura kino giterane, twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Bwana asifiwe. Muzukuri nta yindi nyungu yo mu buryo bw'umubiri yatumye dutegura kino giterane. Nta nyungu nimwe twari dutezemo usibye gusa kunguka mu buryo bw'umwuka. Bwana asifiwe. Ibyo mvuze Imana niwe muhamya, nta yindi nyungu, kubera ko uyu muvandimwe tubana mu nzu, uyu Imana yampaye akunda ibintu byo mu ikanisa, niko kuri. Noneho yigeze kuzana kino gitekerezo, ndamubwira ati reka iki gitekerezo yo kurabona twokoresha igiterane tukazabona abantu. Arambwira ati nyamara reka dukoresha igiterane dushima Imana, kuko twari tubaye nk'abavuga hejuru y'ibyo Imana yagiye ikora, turabiganira turabivuga, namamubwira ngo ntibikunda, birarangira. Buce arasa kandi numva atangiye, uri abagore nibo bantu ba mbere batazabaheba, tibazabaheba. Azagomba akavuga akalanse utumesaje, ariko noneho akalansije gutya akohereje gutya, nanje nama numva mbihamije n'umutima wanje. Bwana asifiwe. Kubera ko mbere iyo n'ubundi twabaga turi kuramya aha ngaha, abantu dusenga hano barabizi, nagaza nkunda kubabwira ati umunsi umwe tuzokora igiterane cyo kuramya no guhimbaza. Buriya umuntu azatekereza ikintu Imana ikakizana mu yindi shusho wewe utatekerezaga, wasanga ari ishusho Imana yari yateganyije kukizobamo. Bwana asifiwe. Rero icambere ndashima Imana yuko yatugiriye neza, ikaduheza umwanya, ikaduheza ubuzima, kano karere kose abantu kabatekanye ari amahoro, nta bari mu bitaro, nta bapfuye, twese tukitabira kino giterane. Imana ihabwe icubahiro, Imana ihabwe icubahiro. Yego. Ndashimira itorero ryose ku bumwe, gutangira ku buyobozi bw'itorero, abadiyakoni, abanyamasengesho, abakorari, worship team, umuntu wese mu mwanya wiwe ndabashimiye. Imana baheze umugisha. Ndashimira kandi ba pasteri sititije ko batwemereye bakaduheza uyu mwanya kugira ngo tubashe gukorera igiterane hano. Baba pasteri turaziranye, tugiranye imyaka tubanye hano, mbibabwiye Reverend yigeze ngora, yarambwiye ngo ningende mpamagara pasteri mbabwire, ndabahamagara ndabibabwira, barabyumva. Imana baheze umugisha. Abana nshimira, ndashimira abavuga butumwa bacu. Buriya njewe ndi umuntu uzi ukunda umuntu ariko nkaba ntamubwira. Muzukuri abavuga butumwa ndabakunda, ariko nari ntarababwira ko mbakunda. Kandi si ukuvuga ngo nta handi turahurira. Uyu mugabo amaze kuza hano inshuro zibiri, siko? Bishop amaze kuza hano inshuro nyinshi, ndetse niwabo twagiyeyo ndetse ndi n'umuyobozi w'ikanisa aha ngaha. Ariko sinigeze mwegera ngo mubwire ati Bishop kuri uzubonaga ndagukunda. Oya, naracecetse, ariko uyu munsi bavandimwe mbabwiye ko mbakunda. Imana ibaheze umugisha. Kandi mwonyemera tukabakutira amashi. Tumaze kumva ko twubatumira, Bishop namwandikiye umunsi umwe, simukadi yanje bari bayifunze, mpita muheza nshiraho nimero ya madame ati muzovugane, kubera ko nzi yuko uyu mudamu
nimba ari umuntu ugira ingoga umubwiye ngo kino kintu umutima wiwe ukacegera akacegereza umutima yo kwama gikurikirana neza kugeza kibaye. Naho njewe nza ndambika ngasanga umuntu udatwashije ibintu ariko iwe Imana izuzanye n'abantu bagiye batandukana kugira ngo mugende mwuzuzanye. Rero Bishop kuba waremeye tubone ko turi abana cyangwa tukiri batoya nta n'igiti dufite mu ikanisa ukabyumva, birashoboka ko ari n'abakubwiye ngo wenda ugashaka gutekereza atari ko nogenda kweri, ariko kuba waremeye ukaza Imana iguheze umugisha. Bwana asifiwe. Ndashimira Pastor Noah ndamukunda ariko nari ntarabimubwira. Madame yakomeje kumuvugisha bakaganira umunsi ku wundi akambwira ati se kutamuhamagara tinzamuhamagara, kuba yaremeye gusa tuzohura tu. Rero Imana iguheze umugisha ko wenda utabisuzuguye ngo bice amazi ukumva woza gutanga ijambo ry'Imana. Imana ikugire neza. Bwana asifiwe. Mwihangane nubwo ntindaho bukeya ariko ngiye kurangiza gushimira abantu. Ndashimira abandi batumigwa mwabonye kuri afishe, abaririmbyi twatumiye barimo Lydia na Mireille. Lydia na Mireille n'umwihariko, reka bahaguruke mu bakubitira amashi. Imana ibaheze umugisha. Aba bakobwa twahuriye twagiye gusohora indirimbo. Hari indirimbo ntimwabonye indirimbo dufite se? Iziriya ndirimbo naringize nk'imyaka narazigwaye. Nizo ndirimbo nkunda, izindi zazigenda zizikurikira. Bano turahura turaririmbana n'abana beza turabatumira bamaze kuba nk'abana bo mu rugo. Imana ibaheze umugisha. Bwana asifiwe. Ndashimira Nyamutarutwa na Konseye. Konseye ni inshuti yanje nanje. Konseye ni inshuti y'umuryango wacu, ari mu bacuranzi nkunda. Rero na Nyamutarutwa natekereje mbona nta wundi muntu kutumira, ndambwira ati tumenya Nyamutarutwa aremera. Bavandimwe Imana ibaheze umugisha. Bwana asifiwe. Ndashimira abayumbe bose bavuye mu turere dutandukanye. Ejo hano hari abayumbe bavuye mu turere dutandukanye, Kayore, Umoja na Kasarani n'abandi n'ubu nyine bari hano. Bavandimwe Imana ibaheze umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Nabonye n'undi musore w'iwacu wo ku Mugorore, narinzi ngo yagiye hanze. Nihe yicaye muhumure. Momo ntuwagiye hanze? Oya yoba yaragiye. Hari mukecuru nti yagiye. Mukecuru nawe yaragiye. Ari hehe? Mukecuru Imana iguheze umugisha. Mukecuru twatangizanyije kanisa ahangaha yagiye hanze aragaruka. Bwana asifiwe. Narenze ngo nawe yagiye hanze ariko ashobora ko ari umudamu wiwe. Yego ni umudamu wiwe. Bavandimwe mwese abavuye mu turere dutandukanye, inshuti zacu, inshuti z'umuryango, inshuti zanje, inshuti za Isabella, mwese Imana ibaheze umugisha. Bwana asifiwe. Ndashimira undi muvandimwe waduteye inkunga. Hari umuvandimwe waduteye inkunga wadufashije mu buryo bufatika. Ndabizi yuko ari kudukurikirana, aza dukurikirana buri munsi kuva wa munsi na gatanu yadukurikiranye kugeza bukeye. N'iposha aradukurikirana. N'uyu munsi twavuganye ako nijoro yampamagaye saa 6 z'ijoro. Ndabizi ko hadukurikirana. Uvandimwe ndagushimiye. Imana iguheze umugisha. Ikigutangaza ko ari umuntu w'Imana, narambwira ati ngomba kugushimira nkuvuze mu izina. Arambwira ati ntukibeshe. Bwana asifiwe. Rero uwo muntu ndamushimiye. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Mureke dukutira Imana amashi tumusabira umugisha. Kubw'umwihariko ndashimira abandi bantu bakeya. Ndashimira komite twapanganye kino giterane. N'abantu b'abagabo cyane bagiye baza mu rugo, ubundi tukavugana kuri telefone kugira ngo kino giterane
uzumva ijambo ry'Imana munezerwe mwishime. N'aba bagabo badufashije bavandimwe ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ndashimira Mukiranutsi, ni umuntu w'umugabo yagize neza cyane. Mukiranutsi ni inshuti yanje kuva kera atarakizwa, arakomeza kugeza akijijwe. Siko wa? Bwana Yesu asifiwe. Mukiranutsi twabanye kera ibuvira, ari umupagani ugaragara kabisa. Ariko umunsi amaze gukizwa yanyandikiye ndi Bukavu ari Burundi. Arambwira ngo narakijijwe kandi narashatse, dore uyu n'umwana wanje. Ndakana ndavuga ngo ibyo bintu bishoboka. Ti wo kizwa reka. Ndamuhakanira. Tuza guhura muri Kenya. Tugeze muri Kenya sanga kuko yarakijijwe. Tukubitira Imana amashi. Imana yagize neza kuri ubwo ni inshuti yanje cyane. Pe Imana imuheze umugisha. Kuva na gatanu tarasubira mu rugo. Kuva na gatanu tarasubira mu rugo ari hano. Imana imugirire neza. Ndashimira Prosper Mwungeri, ni umuntu w'umugabo, ni inshuti yanje cyane. Ese ari he? Ndabona ashobora kuba yasohotse. Ndamushimiye. Imana imugirire neza. Yakomeje kumfasha, yakomeje kubana nanje mu bintu byose byari bikenewe abana natwe. Imana imugirire neza. Ndashimira David wacu wabanshize irungu ndetse na Ngabiri. Abo bantu bankoze ku mutima. Imana ibaheze umugisha. Bwana asifiwe. Ndabona Alina haseka. Urasetse siko? Imana iheze umugisha David. Ashobora kuba yagiye kureba umupira ntambona. David kuri amubona n'umukozi w'Imana. Uwumva ashobora kuba yagiye kureba umupira ariko twasohotse arambwira ngo kubera kugushikira pesa ngarurira kuri M-Pesa. Yarafite ifaranga. Yarafite ifaranga nyinshi mu maboko. Arambwira ati ngarura kuri M-Pesa, wewe unyereza kuri M-Pesa ngo uheze ifaranga. Ampeza inoti nkuru ya hano. Imana imuheze umugisha. Ngabire yari yaragiye mu Rwanda, ndakeka yaje kwa kangahe? Kwa gatanu. Kwa kane nico gihe yaje. Urumva ko yasanze umukutano wabaye. Ariko yarinje hano muri Kesha, aranyandikira message ati peza hano nkohereza ifaranga z'amazi. Anyoreza amafaranga inota ya kabiri ya hano. Bwana asifiwe. Abo bantu Imana ibaheze umugisha. Bwana asifiwe. Namwe Imana ibagirire neza. Uwo ntavuze mu izina watanze ituro ryawe kugira ngo abantu banywe amazi, Imana ikugirire neza. Imana ntizireba ico umuntu yatanze kinini, ahubwo izireba umutima umuntu yagitanganye. Ushobora no kubura ico utanga ariko ukaza ukicara ugashigikira ukumva ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza. Ndarangije rero. Dufite amashimwe menshi twovuga ku Mana, ibyo Imana yagiye dukorera. Nageze hano 2016, nyimukira hano Mihango 2017. Sanga mu ikanisa ryacu ryari riri hano Mihango, ryarimo abantu batarenze 10. Bari barenze mukecu. Yari famiye yanyu na Revera Patrick twarazanye n'amahigwe nibo bandi batari muri iyo famiye. Ariko hano hantu tuhabonera umugisha w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu baza bavuga ngo umuntu wagomba gushima wenda ngo se hari umuntu wambaje ngo se kurashima ngo kora twiterane ngo cyo kuramya Imana no gushima ngo se ngo aragwaye. Tuza dushima ariko twagwaye. Tugomba kureba ibyiza Imana yagikora. Bwana Yesu asifiwe. Tubenga bagera guke ngiye kurangiza. Imana ibaheze umugisha. Ico gihe nari mvuze ko nageze ahangaha muzukuri ikanisa rya ritoya kuko Mahigo yagezemo na Patrick bansanga kuri farumasi barambwira ati ninga tuzosengere hari muri kanisa. Ndavuga ati sinosengera mu kanisa ry'abantu batanu. Kuko nari narirubuye Kasarani muri Grace. Ndavuga ati ntibikunda. Buce barasaba barambwira haciye izumwe nka bibiri. Ndavuga ati reka ngende nje kureba rero kanisa uko rimeze. Ndagenda ninjire monshike ndafatwa. Kuri yanje we ndi umuntu bategeze bakira mu kanisa ngo arirubura. Oyaye. Ndi mwanzirishe.
Bwana asifiwe. Mare gushika ndafatwa, mare gufatwa nuko twama turema itimu yo kuramya no guhimbaza, tuja mu ikorari na mamba president bana kondigiteri. Ko murumva rino kanisa bari kunyima kino kibanza, bari kunyima kino kibanza hoyaye bocima wenda baje vuba ariko njewe nduwa hano. Bwana asifiwe. Rero imirimo y'Imana ni nyinshi cyane. Hari indirimbo nza nkunda kurimba ivuga ngo zamuhimbaza kiriho gifite ubugingo mvuga ineza yankiriye, sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami Yesu yankiriye. Bwana asifiwe. Iyo ndirimbo barabizi ko nyikunda. Imirimo y'Imana ni myinshi, ndarangije. Imana yangiriye neza. Kuva ico genda ngeze ahangaha nahageze ndumwe. Ariko ubu ngubu turi umuryango munini cyane. Bwana asifiwe. Abahungu bari baje nabo gutarama ariko bageze hanga barasinzira, bamenyere kuryama ku manwa bagira ibitotsi, niyo mpamvu tutari kumwe ahangaha. Ariko Imana yatugiriye neza. Ntabwo no ibara ngo nyimare aya masaha. Bwana asifiwe. Sinobara imirimo y'Imana yankoreye. Ngeze hangaha nashingiye abana babiri baje bansanga kubera ko nari naraje ndumwe, shingira mushiki wanje na muna wanje muri iri kanisa riradufasha. Nanje nuko nguko muri iri kanisa. Imirimo y'Imana kuri uyu musozi nabonye ntabwo no yibara ngo nyirangize. Iyo yonyine utuma ntegura n'ikindi giterane kandi refera yavuze ngo nzotegura ikindi. Siko wavuze? Wabyemeye? Nari navuze ngo ndasaba noneho tuzotegura ikindi turi kumwe na Promise. Noneho tuzama tuhamagara umuvuga butumwa gusa umwe. Tuzatwamaturanya gutangira saa 9 tugeze nijoro. None gubwo refera yemeye. Bwana Yesu asifiwe. Kandi Promise yemera. Ndagenda mvugane n'uyu wacu turi kumwe ahangaha, tuzoshake kandi izindi faranga. Tuzoshaka ifaranga nyinshi, ibonta faranga tuzobaka. Noneho tuzotegura ikindi giterane noneho nuko kuva na 4 kizatangira na 4 kigeze n'iyinga. Turamye Imana tuyihimbaze, dutahe tugume tuvuga amashimwe y'Imana. Bwana asifiwe. Amashimwe yanje arangiriye aho ngaho, cabuze se ijatumye dutegura igiterane nta kindi no kuba turiho duhumeka, nta kibazo dufite. Mu mubiri tumeze neza, ku mutima tumeze neza. Ivyo zonyine ku Imana ikiturinze turi amahoro. Rero dushimiye Imana, mureke tuzamura ibiganza kuzi Imana yakoze. Imana ihabwe icubahiro. Bwana asifiwe. Reka badukubitira gasirimba nje n'uwacu kinota kibiri. Igisirimba c'iminota 2 nje n'uyu mudamu kugira ngo abone ko nzamushigikira. Nzamushigikira akunda igisirimba kundusha. Bwana asifiwe. Hari abantu bo kwibwira ngo wenda sinzamushigikira. Tugiye kukibyina mumenye ko nzamushigikira. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye kubyina igisirimba c'iminota 2. Ako nawe ufashwe uzi. Harabambira ngo iminota 2 ni mikeya. Twongeye 3 kuko nje 3 mba narusha. Ngaho nibaducurangire. Nari nibagiwe, ndashimira hari abavandimwe banyandikiye muri iyi minsi, ntago mbazi mu by'ukuri bo muri Amerika, bambwira ukuntu bankunda, banyohereje amafaranga menshi. Imana ibaha umugisha n'ukuri. Umuntu wese wanyohereje wanyatse mpesa kugeza n'uyu munsi baza banyakaye mpesa abantu ntazi bo muri Amerika bambwira ko bankunda. Ndabizi mwari muri kunyaka link. Imana ibaha umugisha, ndabashimiye kandi nanjye ndabakunda. Reka tube nk'abakubitaho bukeya ntugire tuwihute. Tube nk'ababyina bukeya kandi namwe mufatwe mu izina rya Yesu.
amashimwe